Tapi end up bila viral, belum tentu you punya view ataupun engagement tu boleh close sale. Jadi ini topik yang best juga. Topik yang best juga pasal viral. Okay, ada orang buat content, dia nak viral tau. Tapi end up bila viral, belum tentu you punya view ataupun engagement tu boleh close sale. Jadi you kena faham, viral bukanlah objektif utama bila you buat business. Viral bukanlah objektif utama bila you buat marketing. You kena ingat benda tu. Kalau you dapat viral, itu bonus. Tetapi you nak viral jadi macam mana? Jadi it depends on your target audience. You nak buat content yang macam mana untuk marketing tu lah. Nak viral dan sebagainya. Jadi kalau saya punya method lah, saya memang suka guna method buat content supaya boleh dapat audience yang betul. Bila dapat audience yang betul, kita punya effort akan lebih tertumpu kepada golongan-golongan seperti itu. Daripada segi nak buat kontennya, kalau dapat inquiry, kita nak cakap dengan mereka macam mana, cara nak closing macam mana. So kita boleh dapat golongan seperti itu, makanya lebih mudahlah urusan kita nak manage resources yang kita ada, team sale, marketing dan sebagainya. Jadi kalau nak memilih jalan tersebut, you need to focus on the impact, bukannya to fit your ego. Tetapi when there are no impact and tak ada conversion yang berlaku kepada sales, rugilah.